Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong ya lambat ki dikhot jong ka youth congress. Hene kasngi kila IT ya kishiti enok kam syaka congress bhavan. Haka pada ki spangut ki samla ki laya donlang haka ne kasngi. Habakren bat kilat pathai kubor hasilong press club u general secretary barem ka youth congress u samla Fernandez S dekhar. Ulapan pau ya ka jings ngausi bagi haban aino ya ka kot enok kam nakaseng. Ula ongru balabun snem ngiladon benta bat kane kaseng. Ula ongru bahakipor bayaki kiken mau yangi Henry hakipor bashim rai kimken mau. Nakaliang uba dakhar ulayathu ba ula kentu ya u presiden ke MPCC uba Vincent H. Pala ban penbet yakini kiken rum kenram hapok kaseng. Henry uong ba unsalen shaman lagi blog banyakren. Kilas dang ban penrung dekat syakaseng, Henry kani ka jing penrung kerteng, baro ki briu kilayarung. Wat ki basyong haklauru ki penrung dekat syakaseng kongres. Kadon kadau balingim pentip haswa. Nak takadaw ngishim ya kani kasanjam, masing ngawe te kidon ki circumstance bangi habanya adjust kata. Te sing nakali yang jungi. Ki youth congress jong ka Meghalaya Pradesh Congress kalong kay kabas ngausi ba ni haban aino ya ka court resign na ka jinglong membership jong ka party congress hoy da ka mensim ka ba ngaukia amar ba labun snemta menengal adap keren ba hajing ya enti juga aku mu kena pule ngadon benta apa youth congress nadu kusnam arja sam der hadu arjar khat ni one ka week election jong youth congress first time in our state hakapor ba iba Gabriel Wala ilong i president kadbanang ya kipor ngala nang jam na ka primary unit siya ka block level siya ka Lok Sabha level but mentang don ka state level balay ni ngiyong members mentang ngimde issue ti general secretary lana ki secretary namar ba pikan mau haka arpo trick ba announce ya ka membership hangti hanga Congress Bhavan ngarung adon kalong ke bas nolong kalong ba ki klam kan jok tin ngi na Delhi habang phone ye kinong yalam ki incha chungi yong ba nila yak kan jok bat i president batma chungi kajun so si kalong ba hakipor protest hakipor rally ki kot but ki kan mau nongkong ya ki youth congress ki member jong youth congress but hai ni for ban decide ya kumno ban ya chakmat ya ki membership ki klam kan jok tin ki klam kan jok tin takamut ki panon kam tangi hakipor ba ki dan kam Henry ban rai kata ya ka lempung jong ki samla ni ngim don bentai yang ngaruh i pentip sisni hadin kat kenai terik hagatu kenai terik baga press conference haka arpotai te kini kijing jalan ti jongi hadin keturung ngak pasyang man penting ngala Ong pernah kentu ya presiden batmai pon penbaik yakini ki kendrum kendram kumba kreatif Henry yang ngansalik shaman laki blok ban penbaik kita kapor kaya step ki klam penbaik kilayas dang banyak penrung member kam sutal uba nang noru ngintip mentang alai ke youth congress kam follow ya prosedur
Anyone can be a member and can be the state president of the Youth Congress. Uno ubriu uban nawan nang nor ubade unong song yung megalia ubang dan benta haka Youth Congress ula menong presiden jong state lada udon pisah BJP ula men sedap yo kandidat mentah haka parti haka nika membership drive jungi nama kam dan kata kriteria you have to work for such and years to be eligible to become a state president of the Youth Congress. What that was kum kata kam dan re te kini ki jinsosi jungi bangi ham ban ino kaying kumbangaong kaying jonga kidai kibai Congress kibabut Congress nadu mensua nila treishitong nakabentak ke parti Congress hakine ki pandemik kila persyang menyerap iki semlajungi kumbang akren ki NSUI menin nila persyang nila don benda bonwenra yaki samlajungi nasabah nga in charge puli ka Kolkata West Bengal nang ta katukat nengut na Bangalore ni coordinate mangi pat ki ngilala benpo ya ki katukat ne ki para semua jungi ante hadu mentang ngampar rilis ya kata video baki ai kejeng semu ki para semua ini te kadbanang ya kisni niyo iba niyo sngo ba Fernandez udon pisah ne am yang kumutaw presiden jongka Youth Congress boleh ke pisah na nadu arjar san na klamdan pisah bat hadu mentang ngam don pisah ngadantang penyak banjang ban syakri ya kan ke parti bat haka por pengadon haka parti Kongres ngada syakri hok ya ka nada syakri hok ya ka hakino ki benda ndrai snau si bahakini kendal sni ngayo snau na oi perlok bau kuli presiden atau bajok dan pisana o bajok tu dan tharai u Fernandez te ura don slam ha Youth Congress tangba kapisa te mundan re wala kataru ngala persyang ban convince yaki para member jungi bat ngilayo ka jing karsyan nadu lai potarik hadu santrik kidontang lai sautli ki constituency ki bat tap ya nomination bat haka santrik kasing ka bakado jan barok ki constituency dakjing yatrilang chonga bat jong Richard badai presiden barim jong ke Youth Congress haka ni ka state jungi nilala ban enroll ya ban file kita ki nomination hajan man ki constituency kabanang ya hakine gisning yo iba kila persyang thame yo iba ana menin kum ka NSUI ro ki ong ba em ladap disol shuaya ka NSUI andre ngan yetu epi hadin katno PPTip PPyo ya katuka citi ba disol ya ka NSUI ka NSUI presiden uban syarai pengrup menin ula dapa ka citi hakapor syupo arbu praminit menstep hadin kata giwan balai metu ya ka press conference abang ya sha kongres bawan mene bandek tender yaki resignation naki membership jungi kalong nakatagadaw ba menin u bansarai uday bandan ka press conference hang ni hakapor arbaje tangba lakhang na te mulai kata ni su pentip ya pi knang ba pentip ke eka scenario te ke gini ke jengmut kalong baik ba kikwa kini kilida kibadan manta haka parti Kongres na iba kikwa mante banta siali ya kalawei jongi kisamla na i ya kata
bagi kuat mentak siali ya kalawai jongi kikun semua pat ya kata ngina mai lah ni don hakayut kongres klaim kanong ke expectation nak party Henry tangkawai bangin Syakri ya kari bat kejai benri ban Syakri ya ki parabrio kamtam ya uduk usuk Henry selsi ba menta kidon kamtangi ki badan pisah ha ka parti kongres parti kongres ki orang berkiri support banang dukam ki support renda kila mi kine pada kine kele kumne kumtai ban khanglat ban kita mo ban pendua ka jema eru pada kita berkiri support balai kan bikin kuale kumta ai lagi kita support bumu dia put seto mo harai ki ele kumne kumtai kun pau pa kine ki bami kimde ki support kide ki bro ki bah ki bro ki badani kal ya ka jinglong bakilak banyalam ya ka parti ha babun kiliang te nyimla banlan ya kata kingiru idai ki waina kita ki kiso ki sambai jom kita ki emle ki balamino nak ka parti re baki kan kunta ki pau ba ni to pagi mura ban mino ni mo ber shong ba re baki kan kunto kile kunto ben bitar pi ngiro ba ki ong ki support barang support di masam no mo ino kunto ki ma de pur sato rai kila kun kuntai wat ban pai romo so speaker ban wat ban penduk ki jumlong e juki te nang ta padem de tangata ngimla ban len kumboong ba Fernandez sekretari jungi hagapor ba idon ko kalau daun mo ni rap ki prasamla ki jungi ki basa sabar na kajela ki jungi ban ya phone ban baki kuno pangila ban wan ya lamlan itu ki prasamla jungi ki wikiste sejela jungi hato por ni songmet bamit basngi ni ab ki phone call jong kitu ki prasamla ki jongi re om ju don weru amal e kongres jongi ubar sengu yang ban phone lam yang ban om ba pile ayu mo bale be testom du kan ne ju don kum kata re enda la jakum nemta baru ki phone yang ki trua ni yo ki prasamla ki trua pisah kata ban ari kin jas kim ba kun ter ban ai kali kun ter te kena kaya ibar ka jinglong ka juki ban pau ba ba kambahakin malakum ne mangim de kibru batador bang chu pe ki im jungi barka berpisah ri kwa ban Syakri ya ki prasamla ban Syakri ya kari bekerja menrew ban Syakri ki pe ba hal ka jongi kursi ki jongi hadin ba ni long kumta bang ila ketu tu por corona apa bang ya phone ki prasamla ki jongi ditangkat tu kan ki bahasa phone ngi ki bahasa muslim ki bahasa ya rapingi ki bubun kiliang ban ajemut kum ki jong ba Himalaya ki jong ba George ki jong ba Charles kim juri ngi ki sama ki phone makapor kini ki gue ki amal kim ji phone da remta anda ki laya resign ila kune ki sama kro ngi persama ki blok level ki paper telo kita nurem ngi kum ki sama jong ki barok ki blok ki badan po jong ka kasijentia nilai rai mun kasi bagini resign no babangin hak ban yabut ikini kim jungi ki badan kemusem ban Syakri ki peba ban yalam bar ki ban ai bujimut lagi dokum no ngila ban yalam ya kalau we juki persama apa juga state baka jela ber ko we nampat kunjuru no tagari baka jai pun na kayu kongres menta hajing sya ngira de benra ya ketuka Xerox mane tambang ngila samit lang bat Xerox but ki original copy sya office kongres te ladang nyimbak lah namar ki barok ki bawan manela lais paktam te ki badan hantiru ki dangwan ki badang don hantiru mane namar kasakut palak ki kablok ki bawan na sa southwest hills nang tan west hills ki sakut hante yang serpi te mane try ladang nyimbak lah ki ni adon kumba south park tam na mentang ban nyau ya gitu ki bangila sim secretary ru ngila klet pat ngila submit ha ka office congress mana te kat kum kejing yo jing tip jungi hi south park sejero kene kidai tang na kasi jantial kini ki south park tam kidai be tam ki president secretary ne kidon si ngala ong ya pi ba ha ka apu trik adap dissolve ya ki congress adap dissolve kam da kan jo kam de tip ada besok ngalak keren mana ba hato dan kumo organisation ba kidu solve hadin patin jit president
Come judon rekum kata. Can unite with the existing body. They will elect a new body. Then after that there should be a peaceful transition. Ma. Ndrei hakini kisni kimla kata. Kila dissolve ya ke youth congress te undon kita itang ki primary member jongi ki youth congress. Ba Fernanda haswa ga ban resign ki arut ki MNA ke youth congress isiang youth congress pidan jing te ni Ya kata dengan intip hadian bakil ada resign hadian suama pinwan hang ni ban resign pak manusia pidan communication ni bat kini ki arut ki leader jongi balaj balai swa ya kata ka jing communication ang ngi don ki samla jungi han ki man ki constituency tingi directly ni kanek ya ki ni kran bat ki kumno fiskam kumno halor kanek jing chale jungi kila dissolve jungi Kumka Youth Congress without any prior information to us. But kamdei ka procedure te ban dissolve ya kano ka body. Hadu banginda yo ya kata ka body thamai. Ndai fitri kam kumno. Nilai ikat tu haki press, haki report jongpi. Nin keno ya no. Ni keno ya kata ka failure jong ka procedure jong ka party. Bali Kim senap ya kita ki jingkat pa jongki nang yalam jung ki MLA ki MDC ban ai presiden ya i bachas pengru baru gi menjur ya kita jong bachas imah pala nang kong iong dakabo bro mo dakabo bro mi imah pala iong ba ngam tre ya ka presiden ship ngan kersan be ya bachas PP ayo kata ngingi yo naka yo pule naka kubor jong pi te hadin pat kumbayo tudong pusay hagatugas ni sumi bi la ji presiden ya ima pala te what hagataru nakal yang junga she met but ki member jungi kidon ki member ki ban ni yala ilang ne ban request yang ima pala nama ngala don slam ka party ngasong tu ki jing atno kibaya don ha party tengah I request from my side ba ada ka long ka bala pen big chwai kunrum kandra pat ngin sa le hadin ya kita ki khawai dawai kumnong ini ya khawai ying haba shikmi shikpa kidanya klumar jingmut kimya sungtu jingmut te kabha bangin pen big chwa ka ying rasam hadin bat ngin khot ya kibawan khawai kibawan ban bam kata ka jing khawai jongi Nim khat tang ba nim siam lai i ya kita ki baro ila sedang ya tentu ila penrung member kat basya kendu breu sya airport ru penrung breu sya hotel sya guati ru penrung breu te kamdi kata procedure if I want to be a member of Congress party I belong from Motion Road constituency then I will induct anybody from Motion Road in Motion Road only. Why I have to go to Guwahati? What is the urgency? Pan mentaling mai iba kibriu kiba song saklaru kila stang ban hai halo ha itu iap jongga Congress Party. Katukan kanum position nasional. Menin ngadanya keren bat ki party Congress jonga ki badon hangti ki bai atri lum ha Motion Road block ki ong ba ai kene ka hai halo ti kamlong di sene ni ha ban tip ba une udai ubreu jonga Congress ne wasu suwan tundro ka sistem jongi nadu man suwa ban penrung ya no membaru ngidaya syong ya tai chwa pihak ne embat ka constitution jongi pihak ne embat ka ideologi jongi dada pihak one ale ini atre